Talafalava o talafo o le radio Samoa. Mamata mai I Amerika ma Iran, fa mai ripote le CNN na fa opopo os fa inga Amerika ia Iran, e pei lava na fola ane Trump ina ua fo iane mai le fono tanga le NATO sa fa iai Turkey. Pai roi ripote le fa moe os fa inga Amerika, ia tili fa ititi a ianga va au Iran e fa mata wai, le saulo tonga o le feo ai o va ai le Strait of Hormuz, e pei ona fa i roa stasio sui o le malo. O le whamtalanga Trump na whaia le social media na ia tā uai o le a whaasoro i na whaatiteleina o sa whainga ia Iran, pe a whaia o sa whaia pea e Tehran, waa ia I le Strait. Sa whairua I fo ia Trump, ua mai a nei ma le tau fio whetawinga po le ceasefire I le vau Amerika ma Iran. Na ripotia fo I le whaingoa e le sui minista o le vai pafo Iran o Trump o se tangata solutu la fono ina ua whailua ia Trump o le atoe a mata o sa whainga. I Argentina, whaamania na oso ese mai le whaitatu o le waalele a walu, se ri pai late a tu waina o le tene titi sa la sa haola na ave waalele, e tau whaatonu tonu wane le waalele ina ia tūlau ele saunga le mu. Wai mai le CNN o le pai late fast food sanga o Leonardo Andes Bertazzo o ia fo'i o le whaia o ngā pai late. Na mawatu o mariu le mai o le whaalawlawe le Toledo I le o ngā te tonu Argentina le astona ina tenei. Sa iei lunga le waalele le Cessna aircraft, ma le tamaita e luasulua sanga Rosario na awaola na whaafuina le waalele. Whaamatala le tamaita I le CNN na whaiatu Bertazzo ia o le ua iei loa le mea whai le waalele, ma ia whaawau na ia whaia. O le mai o ia whaamataranga na ia tūla iai, ma ave ese masini le waalele na whaongaina, ma oso ese loa mai le waalele. Whaate ia le kampania whai ngā ruenga ai, e meise tangata e sila fia le li pailate, ina ua maua le tala I lana ngā yoinga na whaia. Wa tā ua o tangata e te lelo na to mai le ngā ruenga, ma lo ua whaanga saro nei la so e suenga, le mafua anga o lo na whaia o lea whai unga, ua mauma wailo na soifua. I Ukraine le wo fone Amerika e tuina ia Ukraine na ia tatau e fausia pe ngau sia ia upenga e whana ina I lalo a upenga whana mamao po Patriotic Interceptor Missiles le ono fisoswani ia Ukraine le pui o latou mai oswa I ngā Lucia. Mai Trump, pe ona riputia le BBC, o le atuina ia Ukraine lai sene lea e fausia ia latou a upenga ia mai manatu e babe na whaatino e Ukraine le tūlanga pe aba ve foi ona whaamatala ia I le whaatinoina, ai wha mai Trump na te lei whaailoaina lea whai unga I kampania ngau sia upenga tau puipuinga, ai manatu o le ale a whaina lea. Na tā ua foi Trump olo ia upenga whaapea Amerika, peitai e mana o mia foi Amerika ia upenga mai leo tele. Wa upenga whana mamao lo whaonga mai e Lucia o ballistic missiles e matua I mana o mia I le aitu ai ngā whesoswani mai ia upenga ia e pei ona tā ua e tau whaai titi ai ia whianga o ia upenga malalosi. Ma le Pasifika, e whaatu moto le Pasifika o saini lima nei le Pacific Rugby League Partnership le ua fola mai Brisbane I le vai nei. O lātou saini ai le Statement of Partnership whaatasi ma le Australian Rugby League Commission au aua iei pāle mia o ia atunuu, Australia, Papua New Guinea, Tonga ma Samoa. O le teitei whono le Australia Rugby League Commission, Peter Valandis, na sainia le marianga whaatasi masui mai atu motu e pēr na tā ua, au mōli mawina e teitai o ia atunuu. O ni ptia le beida New Zealand se saunoanga mai le pāle mia o Samoa, o le 50% o tangata tā alo le NRL, e iei tupuanga Pasifika, ma o le inivesi le taalonga, o le inivesi fo ilea mo se community ma losi, ma whaatupula iei tūlanga manuia, mo le tūlangi ilea nga I le rumanai. O le whaamoe le whainga whaapaanga lea au fiei le whaalau tele, o tau mo whainga o iei nei mo lea nga I luma o le taalonga, o whaatūlanga o tau wanga ia onga maurulunga ia tumotu au fia, o le polkala mea tia e moa lima tamaitai tā alo I vaenga SS, ma le whaawau peo le saa idia o awanoa mo tama mateine tā alo o le lakapili ki le Pasifika. O le oliptia o le marienga e 2.5 miliona Australia e au fiai mo le se furu tausanga e whaatino ai lea whainga whaapaanga. Ma le tala muli, o le whateiteinga o penga niu ki a saina I le Pasifika I le amatanga o le vasa nei, ua whaopopo atu I langona le mautonu I le Pasifika I mata upu tau le militeli ma so o tanga whapaanga.
Whai maira lei te o whawa malo ni sila, e ei whai ngā malo lei tūrangi lea na longo ina e saina, au lei whaatino ina whaataita inga, ma o lea stonu rawa fo i lea nā ngā e neile pare mio Australia o Anthony Albanese i whiti, ma saini ei marienga e whaatatau le saunga le mū ma le puipuinga. Tau whaitua ia umai Australia ma New Zealand, saina i le ngā yoinga na whaatino, e meisara whaafea ngai o na ngā yoinga na whaia, ma tūlanga tāua o lo o wha mua mua e atu moto o le Pasifika, e peo na wha mawina i le marienga o le Ocean of Peace. O le whaamtaranga o lo Liptira Radio New Zealand, ma le so upo le ofisa rawa e pafo saina o Mao Ning, o tā uai, o le whaataita inga o lo o ngatasi ma whainga ma tūla pono whaapa malo, ma i le i taula i lava i se atunu u se tasi. Ai se pepa o whaamtalanga me le ofisa o le pāremi o Papua New Guinea o James Marape, wa ia wala awai ia saina, ia avea lea whaataita inga ma whaataita inga muri whaapea, e toi whai ei o ngā Samira Pasifika, mai le na o saina e anga i eile wala au, ai mo isi fo i atunu e peo Amerika, Farani, Japani, ma le UK, ma sei silava atunu e iei o na ngā waatau militeli, e whaatino ai whaataita inga whaapea. E mai Marape, a whai e la tau te whaalolongia tangata Pasifika e te tau fo i na whaaloalo i ona o ngā Sami. E tele isi taitai o le Pasifika pe o Fiti, le atu Solomona maisi, o whaaleo umale a nganga lava le tasi, e te te ai i whaataita inga o mea tau i le Vasa Pasifika. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso, manuia tele ngā ruenga o whenga iai, whasoi foi. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. A whai ua mūlau pa anunu, manatua. Tia ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasan. Langa i le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi, e wha ama umaua. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, wha ka peta lo whale. Whaapsota I mai I le living space. Whai a 4 quotes, mao le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Awana e misiela wa wanoa mo tau mafa mai Samoa I le Tara Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maoi, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, ka tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Tara Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Ia, ile nganga whaalalo, male nganga fia o te ofolofa ma whaatalofa I le paia mawalunga o le whaafonga tāpua I a le atunu. Samoa le atunu pele I le nei fo I a sotofi o le whaatawhiti lea o le tele o ngā ruenga. Ia, na ngā pātia I le atunu o amata mai le asonga fua se o mai I le auli o le nei fo I a sotofi o le asoiva o le masino I ulai. Lua fe lua sfulma le ono o lea ua sfulma le tasi minute o lea ua te ainei e le tu lai wha ta walunga tuai fo I tātou tala I vai whanua mai le Pasifika ai mai se fo I o tala mai isi e tunu o laurangi. Ia mai se a le taua lea o lo ngā pā nei le wā o Amerika ia ma le malo Iran. Ta walunga tuai fo I ma le au nanga a le tō whaia fonga mua. Te linga fo I hase umanu Francis Ioane. O le tātou producer le nā o lea fo I e nofo mai lava.
ina ia whaatūlanga le ai ia le tātou mata upu lea taimi ma lea taimi. Ia awa fōi le mātango fia o le whaafonga tāpua I mai a lea tunu. I tāwhai fia o le rangi. Whaatalofa ia Samoa. I le nopia I ai New Zealand nei. Wa vea fōi mo tātou a inga lona lua. E ui fōi na ua sau le tau malulu lātou. Ia ai o le tala lava le nā masani o New Zealand lātou. E o mai I masina nei. Ia o masina e tau malulu ai. Ta au I whaalelei le tino ina ia mawhana whana. Ia whapena fōi ia le tūlanga tāua. E le ngata I te ngata mātua. Ia e whapena fōi I le whanau laiti. Maisea I lātou nei. Po ia no fie I whamai fōi o le tau malulu lātou ia. The most vulnerable people with a lot of diseases that winter comes and brings it along with it. On the side, e tui titi fōi tātou o I teimi o le tau mawhana ma le sulu la. Au lea lava I eina I aso mātango fie fōi leo lo wa ai ma whaalongo ina fōi le tino le sulu la ma le mawhana. O mea nā e pule ai le atua. O le mamana o fōwhanga le tātou tapa au sili le langi. O le nā tura nā o mea. Ai le whapea nā o mea na whaia mō le tangata soifua. Ai na whaia fōi mō la au o le ele. O mea ola. O mea whekolofi ma mea mangu vai lua ma mangu vai wha. Ha lo le soifua manuia. Whatalo whatu ia te oe ma whalo whatu fōi. Le pa ia mawalunga le atunu I ona tūlanga whalupe. Pa ia mamalu whale malo. Le tāwha tolu le tātou vāne nofo. Pa ia fōi mamalu whale anga nuu. Ia ai mawalunga se vi inga o le atua. E momoli e ana au auna. O lo o whawhale le malu. Ia ma whaatuna pa uria. I tāwha e fia o le nei atunu ma tāwha e fia o le larolangi. Ia e maise fōi le atunu pele I Samoa. Ia ona o le ngāruenga pa ia le atua ma le tauso. Aswa suida o le ipuvai o le ola. Ma lo whai o le Faiva, whaaftai whaanono manu. I le atua, a wase manuia o Samoa. Lau tō a wauna le a tau o Savea le lua I alii. Pestanta ma le langi, so alo muritalo. Al Harrington tu manu vau la vea. Ia, ua masadi ai le atudu. Mai le asonga fua se I tau le asforele. Ia whapena fōi I le tātou tāno awai le astonai. Se I whaasoa ai le tātou laulau ma whaasua. Ia ona awamua leo le atua. Ia mamomoli ipu o le tai au tapa se ipu le whaafonga tāpua I mai le atunu. Ia pe a tātou wauri atu le astonai o mua. Aso a tai au. Aso malo lo tangata whenua. Mana whenua. Ia whapea fōi tangata o le ele o maoli. I Aotearoa. O le lātou tausanga fōu lea. O lea le a whailonga ina. Ua whaingo ina. O le matariki. O le aso whapitoa lea. E whailonga I le tausanga fōu. Maori and people of the land of New Zealand of Aotearoa's New Year celebration. Ia o lono winga le aso tae o kauke le whei loa I Kua I kōso I ale piko I o kangaka la kou mawhalo ma whai tau whaale leipe fia aso o le tau alunga o le tau whale. Ta ua tele e steimi papai fo I ai le nama ta upu wa avea maso malo lo alo ia o Aotearoa nei. Ia na whama I te mea ai le fionga le tumaita I Pāremia. Ia the former Prime Minister of New Zealand, Honourable Jacinta Ardern, I nei tausanga watuna I atu a o tūla I mai. I ale whainga mālo le leipa, pū lea upu whai o le mālo New Zealand. I nāwa I teimi watua na I atu. Ta ua tele mwhai o na tātou tui tana roa mwhaalaua I tele hei fōi. Ia lea fōi aso tā ua I le tala whaasorupito o tangata whenua. Ia po tangata fōi o Maori o le ele I Aotearoa nei. Tā whai kere maan maramba iai. Lona winga la, walo ia I le aso atua tai ao ma le atunu atua. Le whaelonga ina o le
tausanga fau o Maori. Ua whaingoina. Ole mata riki. A o a lana e tango fo lele e whaapula pula. Ole mata. Ia taipe ia o tātou mata i se teimi o tala noa atu le mea lana ole mata. Langa e ilisi o di maalia ia na tala noa mai. O se upu na o la foa. E eselo na whao ngaina. Ai ua matualu i tau ai loto manganga. O isi au vale. Wale se senga le upu mata ai tu. Ma le upu e tau o le mata i tu. Ioe, ai, awalanga lai whai mai i tono le tuspa ia. Alo tau mai le upu le nā. Ia o upu e winga i mata o tangata. Ele o ni mata o ni tangata o la a o mata o le ti Apollo. E o e vava ai i mea leanga. E o e la lafi. E tutu mai le mea pongisa i le ti Apollo. Ma le itu. O mata ia. E se i se te mea na o mtua papa i le iai. Se i wha amanino. Ne lei i le awali ia. Ia me se asi ka mai ko inga ngama. Ma le prokalamela ngā mai sini. Le wha peo le utanga le ute whai atu. O le peatanga ale tamai. Ia le lei se teimi o na o fole iai. A watu iai se langona. I le nā fo i mata upu la tauia. Wa e mwhai ana tali atu ai le wha peo o le tali atu. Wa i lo tali tununga. O le tali atu fo i ai atili marama lambai. O le mea o lai e le pongi sai te tau na wha i lo atu. Wala waila ia leo le vale tasi. Na i lo o le lua o vale. I lunga o tuainga mata upu wha pēnei. Whatalo whapitoa i le whafonga tāpua i mai. Ata mam tina mātua o le tunu. O tau o tu asina sina. O paanga. Ma le vasenga e pele te le loto. Ma le mawhau le i atau o savea. Ona o i lātou nei. Sa whaino lātou sao matautia lona te le. I so se atunu. I le ngata i Samoa a e whapena le atunu ule nei ua tātou o tau soifua ma tātou warline. Te le sao le tamau a inga. Ioe. Ia le foi la o tau whafonga iai. Ua umona folosia ma fola le fala. Ele fionga ia vau vasa maneia Sir Winston Peters. Pea whai e tūlai mai e teik tai le atunu nei. O le a tele ni whaamrianga, o le a lilingi masasa atu. Mo le vasenga o ta mam tina mātutua. Awane i o tātou whaatuatua nai ta mam tina mātutua. Awane i o tātou wa ai maulalo ma whainga elo iai. Tulou le whaafonga le atunu le ale winga le upule na. Le amana ia. Ai o le lātou sao tāua na whausia ai le tamau a inga. O le dei atunu. Wa malolo retire, malolo pensiona. Ai le o le leo na tausia i lātou. Mailo lātou tamau a inga se i o atu le soifua malolo ina. Se i o le tausia le leo i lātou. I mana onga whaapitoa, ma mana onga tūmau. E se teimi tātou apa fo i ai. I le nā mata upu. Ai whatalofa inisi o lo o asia le aitele o Aukilani. I le dei fo i vai teimi o le tausanga. A balo le malanga manuia. I lo tau lato, i le ala ma le lato, i le vasa, le lato fo i le ea. Ka fitai le atua. Sa wha tau tei o mai o le whainga malanga. Ia ma ua tau nu umai ai ma le manuia i whanua nei. A lo le malanga. Ia ma le wha moe moe. A ma ua fo i se awa noa le lei e wheloa i ai ma ainga. Wheloa i fo i ma womba i ma sani ma paanga. Totino. Ia me se fo i pēr whai o asia si mai wa ai le whanau. Asia si mai i le siaki ina o le soifua malolo ina. Ina ia mautinoa. Ia o lo ato toa le malosi. A o le itoe taliu le uto. Ia e whatino ngā luenga. Ma whauau le tautua ma sani. E pei o na ngā pātia ai. I le tātou watunu pele o Samoa. Ai a whaifo i o ro iei nisi o lo malanga mai. Ona o le fia mafuta mai ma whatasi mai. I peau wha mawai. O le usui o le whono ma le tuua o le malo. Ia, inisi sa pele i tonu o loto ma mafutanga a inga ma whaalapo pitonga. Nuu mafio anga mai ka le sia. Ia, a vea le leo le atau o sa vea. Soso atuai ma apatu. Ia, ma whaabaise.
whaamawhanawhana. Ia ma talo ina ia pa i atu le nganga o le tua. I lona a ao whaamalolo, whaamawhanawhana, whaamaise, i loto ma nganga ua nuti momoia. Ina ua to e sea le tangata sapele. Ono le wala au pa ia le tua. E leo ni Faiva le nā o tangata. O Faiva pa ia o le tua. Malana pule whaito tas. O ia nā te au maia. O ia fo i nā te toe whafo. I atu le tangata. I le pa ia o le afio anga o le tua. Ia. Watu waila ia lea. Wha maisenga ma wha mawhanwhananga. I le pa ia maulunga o le tātou watunu. I le neiva yaso. I le whaatawhiti a o lumana i aile aso malo loa a taia. Tele ni mata aupu sa tātou talanoina. I le nava yaso. Se i o mai i le aso ananafi. Ai mai se foi, o le tāua tele, o le wala au lia whaapitoa mai a le fionga le li pāremia le whai ungo le vai aso se i mawai atu nei. Ia, sa poto atu iai, ia nisi o le au whaasa lau sa, ma le au tustala sa, wala au lia whaapitoa le fionga le li pāremia. Whatasi ai ma le teitei whono o iei nei a le whatutua i le tua sa mo o tasi le fionga, i le fo i sa a Verminster. O le matanga ruenga o tina tamai tai, maanga whaso tai, le fionga ia le ota laki. Ia whapea fo i ma le fionga i le tama le malo, le fionga le konsula o au le malo tuto Tasio Samoa, His Excellency, Honorable Afemata Whapo, ia po o le fionga fo ia le malu. Ia ilona au waa. Ai mese fo i le no fuanga lo fa mautu ia i o le mauta leo o le malo ia po o le mauta fo i o lo o a fio ai ia matapu vaitasi ia me fai a le fionga le konsula malona au waa i mangele mai o se fianga ta ua tele masili le ia tau i le amana ia o le malanga atu fo i o dei o le tofa ia tupai po le fionga fo i ia moa whanua, Mashera Saft Levi, o le pola Columbia o le lupe whaalele mai Amerika, ia e pe una iele sunga atu le epa, whaafetai li o sua, ia male nafo i au unanga manana tautua, le fionga i le ngaftasi ia fuimono anai Martin anai, ia o le alipule o le Blue TV, ia whapea fōi le sunga le ataua manufui si teine Nielsen. Ia o le si fōi fufonga lea o le pola Kalambe, o le tauta iae. Whatasi ai a o tō sea le tō wha i le vai malaya ia siata whale malu pio vauliko. Ia malo u whatau waa. Ia mamawa i le avanua mātou te whasoa ai fōi. I le tele o mata upu SS. Ia te au fo i la tau ia manisi baenga o mata upu sa o fesili ngia ai le fionga le li pāremia. Ona o whai unga o me nei o whainga palota. Le i tu tino leo le atunu o leva ona toi tanga i ai le malo. Ma ia whai ai ni te unga le ana ngata mai le lua fesfun ma le iwa le alawa tātou te sau e le teimi le nei. Ona e mafua leo. O le tatau ai o na tōwhia o se komisi whaapitoa la tau te toi tanga i masila sila. I le mata upu malei tino o whainga pānota. Le komisi o whainga pānota. I le tele o le teimi o Samoa e alu i nei mea o whainga pānota. A me se whai le komisina malo la tau ofisa. I le tau lau li wina, le tau teu wina. Ia matau fono fono le fo i a tula fono. Ai e moi whale ata. O le matua wha mau teimi lava. Alu ai ma le teimi. Alu ai tupe ma resources. Au mai avatu ave le wha msinonga. Mata masila mio Samoa ma wha talitali au le teimi e umai. Fetu ia inga wha ai o apoa. I lea lava matau. Ala le nā. Tāsau lo ai le fionga i le li pānmia. Whaftai lea tau o waf silim tāpulo le teimile nei. O lea ua mai a ona tō fia
ia le komisi whaapitoa o whainga pālota. E toe sila ia ma toe au ili malau liu, ma te ngai ini vaenga tau. E ma whai ai o na whaalau le lei, ma ave ese patu o lea tu la fono ma lei tu tino. Wa avea lava, ma whaapa ia mata, ma whaati ngā talinga, ile vava ai atu o lea tu nuu, ma le whaafonga atu. Ile whetaua inga ia I vāo vaenga whai o sui tau vā, o pālota la iti o I unga a whaamsinonga. Io, ia whapena fo'i, ma le whaalave lave o isi I tūtino, o vaenga whai. I mata upu tau le pālota, I mata upu patino le whaamsinonga. E whaftai le fionga le li pāremia sa tali manino ma le malama. Ia, o le ai le fuafuanga o lo o wha moi iai, o le ua mai o na wha loa. Ia, ma tōwhia le komisi whaapito o whainga pānota. O le a wha lawi loa I se teimi o mua. Mai e tā ua tele le fsiringia le mata upulea. Le si foi vaenga tā ua tele sa fesiringi ai le tūlanga lea o le whala au whasaina. Ai o le saunoanga le fionga le li pāremia. Tasi moe le aunga o aute o lo o iai I lona wha moe. Ina ia wha malo sia le tula fono e na nau atu e lango ina le campaign po le wha lawi loa. Ale matanga le wenga o leo o lo o iai nei. Ina ia tali atu le ai ile fuala au fasaina. Saying no to drugs. O lea le polenga. O lea fianga o le tupulanga telavou ma le whanau la iti. Ai maise, ele ngata I te tonu o le loto I fale ma le tala whatai o le taulanga ia pia. Ai ua o atu. Ifea. O atu I tupulanga o nuu mafio anga mai tu malo I tua. Ua a afia te tonu o loto ao a onga. Wa afia whala puputonga. Ai mai se foi. O matanga ruenga ese. O pisinisi ma company tu maoti e o lava I matanga ruenga le malo. Ya, o mea na o le polenga le na. Ia maolo o wha matua I whai ai ia suenga le teimile nei. Ma wha malo si ai le porkalambe lea leo. Ma o tatalo tuai foi. O le ngāru wenga le nei. E ngāru lue whaatasi ai le pito la au a malu o le malo. Ma lato suenga ma lato wosu whainga. O ta ngata tai tō tasi o nuu mafio anga. O le e kale sia ma au lotu. Ai maise o le pūlenga ma malu ali ma whai pūle. E lea toi ma whai e le malo. O na tinei ala mata upu lea ua avea ma whaalewe lave ma whaafita uli. Ma wha mai. A u whai ngoina. It is an epidemic. Yo, taipei o le COVID. Nā si sila iai. O le whai tau le iai nei. Walata I le lua se lau tupulanga tala vau se I o I tangata mātutua. Ua ave I le mauta le nā ua tā ua le mental unit I le mauta ngase. Yesa tā ua yaso ia whape o le whale ave I tangata o whale tonu mafufau po le whale vale tulou le whaafonga mai a le atunu. A whai lai te tilo. I le toa ngā whai numera le le vāo se lau lima sefulu le lua se lau tangata e refer anga I le unit leo le whale tonu o le mafufau. E umai fola le masina, le Faiva yaso. Walata I le vāo le se valu se lau anga I le afe tangata e whape I na whaatotonga le mauta le la. Lātou te lava ngā whatia tu ai ngā tangata ma le au whainga lea. O le a momoli atu I ai ina o na ua whaale tontonu ma whauwhau. Ai le eini treatment o lo whai au te le ai. O lo sa ili vai fo na paule mea lai whai le te mili nei. O meo tui fo lele e tau wha
File mua ai mawhauwhaunga o tangata nei. These injections are available to calm down the nerves of these people that are now affected by the narcotics epidemic and now has become mentally ill. And the capacity, the mental capacity and the cognitive in decline of what? Of thinking straight. Talo whai? Yeah. Whesa iei nei mea, whesa iei nei tangata. Na le maua mai ai le whase furu tau sanga ua tuana i atu. Kia sa e whalongo ini osa wha inga atu. Tatia i la e le toi tua ia le nātulanga. Ai sa te tau o na whaia ni ngā o inga e atangia ai sa iai se por kalame. Ale mā lo le nā vai tau e sa ili ai tangata nei. O whea na iai por kalame ia, leo au tau sila nei le taimi, o le sunga ia le ataua, afa masanga Samuel. Tui titi tolu se lau tangata na pu e mai, within the last 8 months to 10 months. Ana whapea la, e whape I ona, e tutusa le mea le whai le taimi le neima le nā vai tau. Se manu, e ese fo se no fuanga taipe o se whale pui pui tele, e lau iei tangata nei. Awa fo I e le mamai. Ai ua mamai le mawhau au tau se sila ia e tele your documentaries. O tala fo I lea moni lava e o tangata scientisti ma fo mai o e whaile su enga le mea lea. Pe whape I le to ainga va ainga e va ai atuai. The physical scene and sight of a human brain of somebody that has been affected by narcotic use. Ko te wawai, e pe ia le fua mo, fo le na te tae ai tu uilunga le whalai, o le la whalai le fua mo. Tangata la nei, talo whai le mea ua o nei iai. Ai pe o le whaamtalanga, whaingo fie le nā, I le morima watu, I nei meo, o ata fo ia, o lo tapu e, ma wha matala ai lea fianga male matua matautia. The physical sight of a human brain been cooked and fried like an egg on a frying pan. So, te no fomota mafo, whape, so le ka fifi. O I wa matua sola I le mafo fonga le tangata ola. The decency of humankind. Ala fo lale nai le te te ai ke alis tangata o whalai whapelo na whai ai. I le si fo tangata. O a me papa I ai e tai ma wha ale tonu elo na mawhau whau. O le a upenga o le whao o ni manua, whao o le oti, whao o ni manua mātu ia I se tangata. Ngai o inga wha soli tu la whono eo o mai ei le oti. Maisi a mionga le manuia. Awa o le afu le na eo o uma i le tupulanga talavau o le tunu. Ai whafta iatu le fionga le li panemia. O lona fina ngalo lea. Ina ia tu tasi lava. Le langona ina ia tau mawhai e ati na e le tunu. Ma sefe mai ana tupulanga ma Samoa. Ma ia whatino le fausia o se whamalu lea. E malu ti ai tupulanga Samoa mai le whao ngā ina o nā koti, whala au whaasaina, la au whaasaina. O tui o a uma isi maumea, methamphetamine, P, cocaine, the ice. Ia, ai mese fo I lava, I le a fianga o mea nei o le awa malos. Ia le fo si sila lava mea tangata e a fia lona mawhau whau. Wa ova le tango le avmalos. E pei fo lele ua malope o koriaka ma ua. Si paka a kore kingo. E leo to yei seisi malo si anga olo o I seisi tangata. Ua na o ialafu. O ala me e whai. O taanga ma winga ma upu ma mionga atu ai ngā tangata whapea. E le taupulea. O upu. O taanga ma ngā yoinga. Whaasori tu la whono. Ma le whao lima. Ma le whao o manua. E o lava
ina masaa ma umai le soifua le toto sistangata. Taua le whailo inga lea ma le paramia, ai maise, o lea fo i o sila mai le to tele, o le au whai tio, ma le au loto leanga, ma le au tau wha leanga, e whapea. Ua tau fia e le fionga le li paramia, le awa no e whailo i ai, ma le au tustala, ma le au whasalau i Samoa. A leo umalanga mai, e si i maiwin, ma si i ngase mai. A leo ua talo lana whontanga. Manisi o le au whaasalalau, ma le au tustala i New Zealand nei. Ia te au, iau te le tio. Na o na u whaaftai o le anga le leo, o le atua ma le musmusunga o tu ui, i le fionga le li parimia. O lona whaatua tuanga. O mea o lo sau noa i ai ma le tō whaa le malo. O tangata i o lo i eila na whaatu tuanga. Ioi. A lo whaa longo i ai. He is monitoring how the message is delivered to the public and what is in line with the government's agenda. Ioi. Wa tina e le atunu. Ale whainga malo o iei nei. O ana Paul Kalambe ina ia manuia Samoa. Nā te talitonu. E le whapena uma le au tustala. E le whapena uma le au whasalalau. Ai au te tino atu i le mea lea. E le mawhai lava. O na tāwa vai ese winga ia whale tangata. O le au tustala fo i lo i ai le laitu. La tau te lalango fo i la tau i atu le epa. Ma le hero pipi. O a me whai. Pe o na uwhai atu. A tā ngofi e mi milo ni tala. O le mea lava le nā. O le mea le sao, o le awha sao. O le mea siri ona se, o le a mimilo a sao lo. O le vai tionga lana. Ai, awa tau te papole. O tau sila i e, womana sao noa le fionga le li parimia. O le teimi nei, se i whaisi na malo longa, se i toi tilo masa sao le whao. Mo o tau ma le mambalu o le au tustala i Samoa, le se senga le lua o le ta ua mai e, tamai to ida le o peatanga ma le tamai. Mai nā i Sydney. Whamai, o lātou te le mana o mia, le whaarapo pitonga o le Joas, i o e sao, au te li whētu, tau te mana o mia. Ai au te tala noa, ma watu le tuwa lalo. E le tau fia le Joas, au tau whaasala launga, o le whaalawe lawe. O i lātou uma ia, o le stala i lalo le Joas. They are mainstream outlets. Mainstream media outlets. O auto podcast, ma auto social media ia. E le o tau a fia ma tau a whai auto, wa auto le amana i ai, le rule book and the book of guidelines, o lo o mai le Jaws. Le alalana, mainstream media, o lo le stalai i, o lo mātou wha lo alo maustai, i le ta i ala o le tusi wa o mai, a o auto, tau te le mana o mia le Jaws. E lei foi lani tu la fono e pui ai. Ala o whaasalaunga e tu u whaua. Ma tu u whaatiu tala loa. Nala foi le nai tu te le marama lama le lei i tu la fono. Wa a soli level platform or social media outlets la toia. So be it, because they are not binded under the guidance of these principles and this rule book. Amo mai. De la le na le ona soli tu la vole a fia o tau te le na mi fo le chos o ai fai a le ala le na le lai ona o mainstream media outlets e o ele stala ma o mai le tu sta yala se I fai tau ma mala mala mai na la fo la le na ele me fai ai ona tau fia se si mata pel tau fa leanga tau te le mala mala ma in a meta or a character assassination and also defamation that is in the rule book. Mai o lala fo na o le amana I tele. E fai tani a o tau a o mai a o tau mata upule o le ale na malea. Fai e pia o tau.
E le whapea, ua whai atu sesi, e te tau o tau o mai i, a o tau le mai, ua tau fia o tau, ai, i se tala e whai e sesi whapea na. Ioi, o le mbeo le tāua. Ioi, o mainstream media la, ia outlets, o le e le stala, maamana ia, le Council of the Jaws. Ioi, e iei se wha malu e o mai lalo. O tangata outsiders umala ia o le social media. E pule ha o tau. Ioi, i le ini tu la fono tau te taalo e wā tau te le fia marmala, mai tau te le marmala, foi ma le stala, se au mai le tu la fono. Se I whai mata I ala. E wha tonu folau wai. Isi a tātou wā mio. Ale mea ne. O mai mati la tina ma whai mai. We don't need no jaws. Ia le la. E ni tisi e pule e fuel. Nā mea o tau ia. E meo ka whaonga mai e vanga e oi. E oi whai. Ai o le tāu o le mea le. E sau no mai le pale mea. So with these social media out of control, ele foi lá se controla le malo e fai, tu ai pe o tu e fai. There la wa tasi le filingalo o le malo mo le fionga le li pare mia. We'll give it a break. Ele fa pe o se mea o le ata o fi mo se te biumi. E pule le pare mia. Awa o le o tu watu le avanoa I ana minsta pe ama e a briefing al malo mo le kabineta. O ne o tau se I whafsanga I tonu male media. Tali fasili patino I lau lava matanga. Se koma lai titi il parmia. Wawaila le tau o tele le na. Ai la lango le parmia. La tau te lango ina. Mainstream media se mawhai. O na la tau mamoli le savali ale malo. Ki liva le savali ale malo I maota malawa maa nganga o tangata. Iwan. Therefore, la e whamasino le atinu. The mainstream media, e whai tete fo I a lato issue as a taladoina. Ele au mai ni half-truth, or 40%, 50%, 60% truth, wa umana sau noa ia il pan mie la solea. Au mai le se lau pasene. Io. Afa la la whai atu se whate ta ingo le mea ta o le mimilo. Mimilo upu. Mimilo le wingo le mea. O ma le whata oto le tula whono ma le ta iala ma whainga whaavaya le malo. I lana poloketi o le tasi le miliona. La le mea na utou whinau iai. O tau ia social media ia platforms a tula epa ma le propaganda media. Na utou pepese lava o mai tula epa li mongi ma whantoe wha mai ele tupu. Ele tupu, ele aise tupe, ele aise poloketi, ele aise paketi. And then what? O tau ai ana whasalawina, wana pauana o tangata e tolu e mai tonu o tau podcast. Ia mau tau whasoasani lava iai. E whaalawi loa le nā tala pepelo o mimilo. Aia. Se mele leile whaafonga le atunu, ma le tu malo, anu fo ili mongi ia whailo na tu malo, umana whaatu lau I tu malo, e le aise poloketi e le aise tupe. Ale ale mea matanga. Na mo mua wawa I atu mori maule atunu o whao mai luma o le kesi. I luma o le minsta o le poloketi. Ai lolofi atu I le media ma cameras ma le autu stala ma le au whaasala lau. Pu e le saini. Wale saini tūl tupe. Tasi le nā whae tainga. Pea tanga ma le tamai. O le mimilo ina, o le toa wha, le malo, le poloketi ina, ia ola mamanuia, ati na e le atunu. Wa neila, wa whaiwhai a ua. Wa tupu, maola. Wa le lopo le asisi mea. Po le a le whautanga le malo, le whaunga ina, o tupe malato mea I whono whaavai mo lea. O le taimi o le malo. O tupe a tangata uma o loo whaso soa e le malo I lana whato whala inga. Ioi. Na tau pule fo I tau. I lo tau vai taimi e whase fulu mon tupu tau sanga. Le hei ase sina whai atu sa I ngā uma le malo si anga, ma mea umana. O le mea le nā ua tupu.
Ua o tau le mawhai ona sa ia o tau loto. Ua o mai I le vai tau, ua ola matupu le atina e o le atunu, ua o I lunga le piliona, siri atu le piliona, ai tau tele I maua lava. Se tae au ma se ava noa, e lufi lufi ma wha soa ai, se paketi wha pea ua ova atu I le piliona. So there you go. There's one of the finest example of it. Mi milo upu, ai e moi fonga leka. O le mi milonga fo le nao le upu. Ma le anava tau lea. Ele o se mea le lei mo outou, ai sea, ele manuia ai le atunu. E whatau te e ai le atunu ono le whaalonglong se atu I autou whasalunga na. O nā vea lea ma awala, e puni tia ai le whaitutoa. Mo whaamanuianga e sa saa malingi atu I tangata nei. Tangata ai, tangata le tumalo, tangata Samoa uma. Outou se sila la. Can you see the negative impact that you have on your podcast? And continue to encourage those members of parliament, and you are also encouraged to deliver the same sad, negative message across the board. People are watching, and people are not stupid. They know exactly the mea le nā outou, o iai aisea, ti ngā le loto. Wa le iai I totonu, o le li o lea, e lufi ai le manuia mo le atunu. Now they're only wish it was us. Aia, I li to e finangalo le atu e to avatu se avano ia te outou, tau te tū, wai ma le tā, ma le sasa I tangata, ma le pule tutu, ma le pule outou I le tasuinga o tū la fono, ma le mea whaalu I lea mea, ma le mea whaalu I lea mea. Manuia ia, mana o tangata I iso tanga, I si au kou mensi. Alonga le outou whaafonga ia. Na sauno ai fo il parmia ia I mātou I le aso tōna. Wa na tuu mai ele siaki whaafu mai o na toe taliu leo le uto Samoa peitani. Ua wala au mai te itai o malo nei. Le palemia o Australia ma le palemia Papua New Guinea. I le fionga le li palemia o Samoa. A fio mai o le wala au lia. Se yo tātou wha le. Ma whaia le tolu ma tātou whetu na I muni au. I se wha munianga. E siri atu le lua se lau 5 miliona. Lua se lau 5 miliona e vai wha Australia, Papua New Guinea, Tonga, ia ma Samoa. O tau si sile le mawalunga o le fola, ua wala au lia ai le pale mia o le atunu. Pei fo I lava o le mea lewa, whai e lakapi a le lalolangi a Samoa. Wa lea vātua o le tupe ave sao I o le lakapi Samoa. Aisea, the International Rugby Board is now worried about the financial situation Samoa finds itself in with Lakapi Samoa. And also the Australian government itself and Rugby Australia. So what do? They turn around and went direct to the Prime Minister as part of the government's objective to be transparent and accountable, and to formulate good governance policies to look after this money. Yeah. You ya sisile I fonga mua e matautia le dei mea. Sauni le fionga le li pare mia. E toi taliu. O mai alana. Si ngā mai ma le saufu e whai an siaki. Ai wala au ma I ai ia le pare mia o Australia ma Papua New Guinea. A fio mai. Fio mai tātou talatala. Ma se I tātou wawa ai le nei wha amurianga
E ona manuia ai. Ia o le sailinga malo le na. A le la o le a fo i nei. Ma le mauti noa. O le a iei se isi lua se lau 5 miliona o le a maua i se vaenga o le wha manuianga. Ai le mo le laka pi la Samoa. Ai mo le laka pi o le toa Samoa. O le asa utal tununga i lea fo i wha manuianga lau sunga i le li producer. Ja, wat zijn van toe aan die toe die vaenga o le fiafia mi se fulu whaafonga ngā tātou tunu. Ja, malo la vole on sai malo le fa malo si fo i tutema. Faiva lo Filippo le ni vaenga o le fiafia tonu. Ele I whaelo mai a voi le press secretary da le tātou malo. Ia le whainga malanga le amalfon tangalo. Ia le ale fionga le li pār. Mia ala o fionga le nei whatasi e tuai ma tau mafuta. Nei loa I lava le aso le malanga le tātou ta I Australia pēr. O le alafa. Ia o e peila fo le e fōringa mai ai. O se whaamrianga fo I mua I loa e tātou I nei. Mari. Ai le I whaamatu atu se ia. Ia I se teipi, ia le la ua mai ona au mai alo ia I le afionga I le li paribia, ia whapena fo I the line of communication. A le whatua au, a watu fo I au la tau ia, e tau ai le wha pea o le saunoanga le paribia. Ia le whatua a whamuli mai. Ia a oi I mātou, sa amana ia I le fionga le li paribia, ma talo whaaloalo mai ai, e anga I atu, I le whaalawi loa ina fo I o le vaenga. Ai, e te tautonu o se mea le lei fonga mua mo le manuia, e le ngata o le o iele tupe le laka pi Samoa. Ia a o le fo I la o iei ma le whaamrianga mo le fo I ta longa lawi loa I fo le tato o tunu peo no o le le final o le World Cup. Ma lo whaptai mo le whaapsili le ia tua. Whaptai inga mua o le sosoani le Australia. E le alo Samoa le ta alo nei le aua Melbourne. Le Melbourne Storm le sua whaalongo. Sua lau vi whaalongo. O le fulpeki longo ana le aua le Storm. Na avea ma champini le aule le tele o tausanga le taamisanga o le ta lakapilikia le ato. O lele I le vanei ana fo I mai le whenga malanga sua whaalongo ma nisi fo I o le aua le Melbourne Storm. O lena ta malanga atu I Samoa ina ua bai le aua le Storm le taamisanga liki le Australia. Ina ia toe Asia, e le ngata le nuu male a fio anga e sa wai a whaalongo. Ai whape fo ia le a onga sa o tawinai. Wala nau avatua le mata upulea pole whamatalanga le a tau. Le anga o le alo leo Samoa, e le I whape na sawi New Zealand ta aloa. O na piki ai le Australia, e le inga piki sa o mai ai Samoa le a tau. O le matautia la na o le mo o mia e le tātou tunu. O mea nei o seleni. Ina ia fesosoani ai le atina e ngao nei e tātou alo mawhana. Ia wa a whai o le whai I le tātou lakapi uni. Ia e tau fui lao na malo si wai. Ia tātou wa ia I nei le Pasifika le atou. Ia. E pe o le tālonga le bito I sili atu na tele tupe maua ia na ialo matama whanau o le tātou. Tunu ulewa maua lunga le tau mawhai I tālonga laka piliki. Nei lo le laka pi uni pe tango e whatustu sa hui le tupe maua. Le lau vantua le si tala lea. E ei le alo le tunu ule tālo nei mo le aua le Panthers. Sa o le sunga ia leota. O le whamere whamtalanga. O le tangata mua lea le tau tuli nei e tele kalapu lakapiliki a Australia le atau. Pa mei o no o atu I le ova ma le miliona tala. Lona totongi le tausang. O e whaukala I ere makau ki aur kalong. Ia ai o lona o ngāle na. Ia moli e rfo I le whamalonga le waptai a Australia. Ila apa mai a I tātou, wai le ngata I tātou I Samoa. Ia o le fwena awa iei ma le pālemi o Tonga, le pālemi o Papua New Guinea. Ia o le fwena iei ma le sotanga o Australia ma fiti. Lua se lau 5 milion. I le se fulu tausanga. Ia o te iloa a wha liu le tupe Samoa. Ia ma salupe 2 miliona tāla I le tausanga. Ia matua te lele na fsoswani wai le kei mawaka ko se lengi a le ato. Ma lia lava waftai lau fionga producer. Whao popo mai fo I le tamata upule nei langa I tā ua tele. O tā longa te tele rei o le o I langi e le ngata o le lakapi a Samoa. O le lakapi uni. Ia, whapea fo I le lakapi liki.
Ia ma le ta'alonga lava o le whanga solo nei ia le ipo le langi a le FIFA. E le ta'alonga le soka o le ase mea wo ia ia au ia le tapua ia e mase fo ia le top 8 po le top 4 le wo o ni ia. Ia, ma lo whaatai, le tau o le soa tai au leu te wawa ia tui lunga i le whaatulanga nao tātou au. O le la a mata tātou quarter finals. Ia, o le aso la tai au te New Zealand. O le ata aloai ia le aua wharani. O le aua wharani mo le sila fia le ia tau aua fia tau sango champini il mele o le tālonga o le soka. E la malako masta ngā makua le leia al whaingo na vai. O le kama e sua whai a mape. Pe umas kami ki le mako a inga le ngā malanga yo. Ia, o tupe fo le ta alo i tangata. Ia, o le tūlanga le na. O le mea nai maali e le ta longa le o le soka. Wai, e le se sta longa pito sili o na longolongo a ma sila fia le tau tele o tangata o le lalangi nei le ato. Nei lo le soka. Ai, o le mea whai e la utala. A ka mai ngi soka ale tunu nei o Peretania. Soli, a mi sa soka vui kalap. E pe ona yai Liverpool o isi Manchester United. O ka se maka ukia pe o nga fai ka longa kalap. Ale o aku o World Cup. O le laki al piko filo le ngabangu malo i li masawa tulunga li le ato. Ai fa fela le si kalapu le ta alo i tangata matau tia fo le millionaire Ronaldo ia Portugale. Ma whawhia no le World Cup. Ai le taua se sampini ma malo ma ufa pene le ipu laulang. E taipei umai si uso ia Ronaldo ali ia le ataua. E pei o le melen tupu i le perfecto mosi. Ai le o. Ki ngā inga e alue a maile ngu o le aku. Fa ali i kango kāre papa ai le. Ia o le mea ngai kupu le uska. Ia tasina beo au te lona whatu ia. Ia le whaalinga ba watu ia le tala ia mose. E whaalolo, le toto. Ia. Ai nofo mata, ua whaali il to ino. Te lo tasi le perfeta ese lo ua lofa ia. I le tala whaasolpito la inga o Israel. Mali. I le mui tau pule o tangata e wha umoleo la o mose. Ai sa whaatua i le atua. Ma tele va venga na te whaia. E ui lava la ele i o le nu o le forfaranga. A le fast food tau sanga o ta milo iai au tafa. O toi ngā mea la o iei au ia wha maululunga fo ele. Ele ma mau tele ai masalo e tasi se aso e savali mai kanana e te aluanga i le nu o le forfaranga. O lea e fast food tau sanga. O wha tali o li o i ele langa fo i silver. Tasi lea mata upulanga e. E a fo i ino i aile atua ma le mea fo le nana le o na le o le to tele i le nuu pa ia ma le nuu al folfolanga. Le fo i Samoa. Io, o le mui ma le tau whaleanga. E mantua le na. E le whenga inga tuat. Na pa, tasi ala awala e a fo. E ma futa i le nuu o le atua e tau ala mailan perfect. Ki ngā inga sko inga o mosi ki ngā le anga o kuri. Ai alu ai lunga le maunga o sina. E wha maua lalo i le ali. I fwoi le wha maanga lo mai lunga. A le mengup. E fwoi mei mo se le whele pā ki kuku. A rawani. E fwoi mei o le tau pele si lalo le po. Ua umana la tu nofa ma susunu au lo mawai. E wha uka i e makau kia. Sila iai. A si sila whala i le si mea tā. Ua tele lea. I le mea leo te whatua i nei. O le whetu iai. O le mui. O le tau whaaleanga. Tasi le soli tu la fono o lo o iai tuspa ia sa whai e tangata Israel. Le nu o le atua. Mari. Toi titi atu tusa lona spela ina wha Samoa. O lo ta ua tuspa ia o le murmur. O le murmur, M-U-R. Ai a wha tu le ngana Samoa. O le mui. Mari. Mo ui. Toi titi atu tusa le upu parangi o le murmur. Ma le upu Samoa o le mui. Mani. E longa winga kau mai ngāri le a tau o la whau e sāno. O nei toi ina wha liu, ina ia le tuspa ia iasona. Ele yengte ke li al matuata mamai. Ele mamai toi. Na paula le me mali e o mai le taimi nei. O te ata ia pe a tau le nuu lea. Mali. Mana tua lea tu nuu lea o Turkey.
Ia, o Turkey. A tātou tala noi tonu o le fio ngā le tua. E whamai tātou, o take. Ai a whao ngā le si o nei ngoa. O na whai mai leo tātou. O le nu o e leni. Ia, ai ona o le tele o ia voi i o le sa tini le na maua e pe ke luma le au whai vai a tona. Ia ka ilo i e pola na mafuanga na le na whai o e leni. Lolo ai vatu. Ia e peo le tūlanga o le winga o lautala, se o te ata, e se a le ingoa, e se foi le wha Samoa ina. Turkey, take, ia ai a wha Samoa la i le siku, ia o na whamailo lea, ia o le elin, ia i o le kelo le, o le sa kingi le mawainga. Ia o le mele mari e mantua, o le ngangana le o le kuliki, Greek, the Greek language, le wha ingo e tātou fo o le ngangana e leni. Māri. Pol kiliki. Ai, e whai tula tala māli e lewa. Ia. O la tātou e fo i mai i le aingo Israel. Ia. O le nu o le atua. Ai tingana mio vale a tangata. Ia. Ai le mawhai langa wa umana o si whianga inga le atua ma lona nu o Israel. Māri. I le vandei ana o whai tau atu. I le mea lai o na matua mautu Amerika ma lo lato fatu tuanga ma uli ma pe ma Israel i so se me tu la i mai pela o le tau le faine e le ma fai ona fa ma mulua e Amerika le nu o le tua le nga la fo i le fa mlianga i le tau tinonga tangata scientist ma tangata mai Israel is the brain of the world Mali Ile ma tau tia o le hata ma mai teknolosi so se mea sisila i ala tau fatu anga o le toafa loa ele o le ai auto vavai e ola le fai o le fai the best banana in the world e sau mai Israel ma Ecuador Mari e o ia lato fatoanga commercial farming e o mea tau fa nuclear ma mea tau fa tonu lona winga o lato le e ata mai e design le mea ai ave o ia Amerika e fau mai e o fol GPS le pisa nei e fasino ala ia te o su ele address na pingi mai Israel ave o le military Amerika e ia mai anu i isi mau mea e matau tia e fai ele nu o le tua Mali ia o le to mai malanga va ana e pe fo na ave i le tupo Solomon ia wai nga pauanga le meringa vai ko Solomon a wa ke fa kuanga se sa mo Solomon na li le yato pa ma ko le se mea nga ngie ko Solomon nga vai ke ile ya si mea na o kupe o kupe le manga o ia ia se kangaka e vatu se ai ta fefo ile tupo le o le nu o le tua ai se na mafua i ona ua matua le mawhai e perifeta. Ona control la mi o le anga o tangata. Māri. O le nu o le tua, ma le leu si stai. Le ala la le na. E vai o i whaamisinonga e whinau e whasi o te listangata. O le mea la le sa tupu. Wa le aini whaamasino o i tupu, o i perifeta. O le mea le na lato mana oi. Kipi ese perfeka. Kipi ese le au va ai. Māri. Au mai mawhiri mai ni tangata e whai matupu o le ma. Ona tau whaafai mawhiri lea. Ai pe o le teimi le nā, o le tele o whawhi tauli sa tu lai. Mai le nuu e to tele sfulma le lua i tu ainga. A leo na tofu mo se. Alu e piki mai i a tofu le tangata e whai ma representative o lea i tu ainga ma lea i tu ainga. Na mau ai ia i tu ainga e sfulma le lua. Ia ma, ai le mawhai ia. O le talala lea, o le au ngani a le tupu o Solomon, neli ie. E wai mai le poto ia te au. Se o whai e le wha amsini o ngā tonu e wha ani i lau nuu ua whainga tā. Ia e whasiri e koe e whai mai a mai le poto. Le manga au se kupe, le manga au se mea, po le alawa. Ana wha pēla e wha atu Solomon. Au mai le poto, whaatasi ai mana i tama i tā. Ia, siri ona rane vei. Se manua le solia e Solomona. Ia le tu la fono fo i le faita anga male male mana o le tomaita ia e silsila voila ia David o zeva meka ko kavi number 1 o te vai atu
ana le sala mo tavit Sa o le lei. ia wa e fai tau i afo i salam ia o le matua matau tia o ia la ngona Ngona ma upu o pese ma fatunga. awa e famele tala voi lele le atau se ilonga e mulo talima ia nga foko akango voi lele i ofi a lai fai mai ar ko inga malo makoa fonga mua ko o le mea ngā ko a lai fai mai ruka mafau se ko kere i o a ia So we seem to learn when we make a mistake. Watupu ya tato. Ai fo le fa upunga peletania o le proverb o le upupoto fa peletania. A wise man learns from another man's mistakes, from someone else's mistakes, instead of him committing the same mistake. O lona winga la le te loa. Na matua hoi a listangata le whainga le se lela e mana o e whatai tai. Mari. Sa te tau lolana e loa. Le ti ngā le na hoi e le tangata la. O le lawa mai whatai. E le tau lana e uia i. E ti ngā mele na e vai. O le whai e listangata. Ai le ai. O tātou e fia papa i la vai. O le mena e toi titi e ila tau i e mau mea le lalolangi a li atou. Le anga o le toi titi lea, le la tau te maitau ina mea se na whai e istangata, o na o lo leo i la tau, whai le me ka o le solution. Ina ia tātou o tu umai la vai whao ngā la tau au nanga ma la tau o lo. Ia makele ia mala ko kupe, ia ai ki ngā inga ia ka koe, e kausu e akung kupe. Awa a tau nei fui ta te talandoa i le lava papale o mose malona le ono sai foi wa mose wa vai foi o mose eita lo tangata fasi lo markanka e o to va ngala ku mose la fai mai e fitau inga le sila mal ai ku piko o la fu e mai e fika ia nei tangata isla mal me ia o lo tino malona loto le fa Israel e o voi la le saunga paptus vai le ngao sa male mea na asa mai ai nenga su e sau e matu e papatusi ai na watu lo bose tau vai i le mea lai fai mai ala uri i amal popo le povi au lo vole i talo mose tongi lo tongi mai lo papatusi o le mea na fai na ta e papatusi wa mai mau atole au le tuon tusi e mea le lungai o era ve mai ku kia ambio famos le si foi me mali ai i le ato ku so i le te loa e o la vel no le tu ele la va ka so le on sa i e pe le vai nga na te lo tato e onu sa i pupu ele la va le mo le tu wato le taimi foi le e onu sa i ai semea ina ia mau ai sei unga le ia ona fai lo le fai unga voi le se lungo le ita ia le ita ia na le lua se kone tolu se kone fatino ia sa lo mal fa salanga o ka fa salanga inga la po ale le limbal se fuluto sa io e ke le akur ia ka mi e fa salai oi i lo sol kula fongo e pa loka bribery ma corruption ai te sila fia oi se mai producer fafta ia tuoi ia inga le leima ma tu le sa taul le o va vai atu ai o le faftai o le tate maua ia se avanoa e fa so ai e tu sai ma le fionga pa ia le atu lona winga sa le leime sa tapu e mai o taulang o le mal mala mal tu spai ia sa foi me ka loka ma ki fa mo ora taon malu loka tai mo tatu telefone e vai fanua In this update, the Prime Minister says China's missile test on Monday has nothing to do with his desire to join Australia and Fiji's new defence pact. It was signed just hours before China tested the nuclear-capable missile in the South Pacific. Chris Luxon's confirmed the government seeking to join the alliance, which would make Fiji only our second formal ally. Luxon says he's talked to both leaders about it. There's a wee way to go, but we're very supportive of it. We think it's actually good that actually security concerns are solved with regional solutions, and this is a really good alliance.
The Transport Minister denies the government's backed down by changing the timeline for its roads of national significance. Its new 3-phase designation shunts 5 projects into the slow lane. Northern Corridor, including Te Hana to Whangarei, and Auckland's East-West Link, which won't be built within the decade. Chris Bishop says National's promise on the projects was made in opposition, which made costing difficult, and says fuel excise revenues down and construction costs up. New numbers from the Waitakere Indian Association show Kiwi Indians contributed more than $37 billion to the economy annually to March 2025. The association argues this demonstrates the community's critical to the success of the India-New Zealand FTA. New Zealand first railed against the FTA, saying it'll allow more Indian migrants into the country. Sunil Kaushal says the numbers are clear. We need to set the record straight. The Indian community, Kiwi Indian community, has been there for 200 years. Yesterday's first OCR hike in 3 years is starting to flow through to mortgage rates. The rate rose 25 basis points to 2.5%. With more, Michael Sergel. Westpac and Kiwibank have been the first banks to respond, raising some variable rates 25 basis points from next week. But the Reserve Bank reckons many may have already priced projected OCR hikes into their fixed-term rates. It thinks the recent fall in wholesale rates will reduce pressure on banks to raise mortgage rates, particularly fixed-term rates. And that's news. In sport, changes are plenty to the All Black side to face Italy in their Nations Championship contest in Wellington. There are 5 changes to the run-on side, while the bench also looks vastly different to last week's personnel that toppled France. There are 2 possible debutants on the pine in Anton Segner and Josh Morby. The Wallabies have turned to rookie Declan Meredith to fill the first 5 role against France in Brisbane this weekend, following soft tissue injury carnage against Ireland. First-choice fly-half Carter Gordon and backup Ben Donaldson have both suffered calf injuries and are in rehab mode. And the Silver Ferns are focusing solely on the Commonwealth Games rather than the shaky future of the ANZ Premiership, with captain Karen Berger saying recent drama has taught them to compartmentalise distracting issues. And that's sport. I'm Scarlett Swetanovic. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O tau sa ili se sa molo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa i le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Tusu mai i le Taro Market, tu atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, i le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā lai le vaiaso. Ai ala se setino fo lazy boy. I le na o le lua whātā lai le vaiaso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Peta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu lua o na lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ia le na a, e vevela a ia. Ia le lei, ia le utu toi sisila mai, u toi fai atu ia le jacket, wa fai si malu lu tele o le afia finei. Ia, ai tātou te whawhitai a pēr le alofa ma le anga le lei o le atua, o le tau e maua mai i tātou i le ataimi, ia o le tau le nā. Whonga mua, lau o fionga i le producer. O le aso e atoa i ai le 5 ma le ono tau sanga, o le uso pele, le toa wha i anamu lau ulu, whonga mua o le vai maunga. O tupai foi, o ia foi, o le swafa pupu o lii, o le soalo, o le seiuli, o le lei atau o le tauā ma le lei atau o le sā. Tangalo matua Hawaii Leonard Lavea. Ia o le uso lea. Ia naisi le fia le tōtele o le tunu. Tasi lea pine auro a Samoa i le tele o tausanga o le talonga o le fusu. Mādi. I le aupanga o le light heavy ma le heavy weight. Pine auro i a Samoa. Tasi nei tangata e mo i lava na sau i whafo i tālonga whawao malo, e fo i atu mapine auru. Ia aile i alu ese lava ma Samoa. Ia o nawa ese lea o le, o watalai mea whai pele, talai se e vai la kapi o no le uso fo i o sangata sa tautua le lei, i la kapi. Ia e sui loa ma a upenga o le taua, o le fue ma le to'o ma le launga le tunu o lo tausi ai, a inga ma tausi ai. Mai le ia se matai e le marama lama le iai. Whamari atu na mulo ulu whonga mua o le vai maunga. E le atoanga o le 5 ma le ono. Tausanga o lo suifua. Whaftai le launga o tausi ai lo tātou ainga ma le vāna nofo. O le nuu ma le kalesia o i tu malo ma le atu nuu atoa. Anga leile atua. Whafua lo le suifua. Ia tu ma le lea le launga o wasa moa. Ia whape nā fo i le tausinga o tātou ainga. Lui e tele lo waso i fua. Ia ma se ilongo atu pe te aluane po o le Western Union. Ia po o le Pacific Easy Money Transfer i le aso. Te alango tele i loa lafa o ngale click X le. Le e whasa lau atu le tātou le tio. Moonga le leina ina ia manuia le soifua tautua lo tātou ainga e mase foi le launga lo pui pui ai lo tātou van nofo ma le tunu mo osi ai o tātou ainga e fia ia whamanuia tele lava le atua lo whaanga mai lo uso matua ia le ia tau se vea ia whapea foi le tofa ia whangamua ia po le telenga foi ia se manu ia Va longo li le ata wa me fonga mua o enga ka mulmuri anga i ele me le soli kapoli. O sao. Io fo e mua tamatu. E mua tamatu pe o tamatu o le pepe mua le na o uma i ai me uma. Ia ona fa solo mai fo i le la kusala la wali i la iki. O polo ku i ngai. Ai le fionga ia patu. Ia tasi foi le pine euro. Ia le fionga le aluli ia peito malifi o le fana vatu le fa pe o se tau fai lo tulanga. Ia o langa na sa fai. Ia a le mele le ai faftai fonga mua. E o le o mai i tausanga ma ale nei. E le ia se si walu mo tau tala ia na ia le awa. Ma alu wa tau panchi fo le awal wa te mana tua ia stasi fo i le o to manu le data longa le uso ya fa ofi le tau sanga ma te su siampini ai po ile siampini ai le fa ma su yo Samoa le ta longa bala maria malanga le fusu le tu
Ia, e ola le teimene nei alu lua ma tu e wheloa I mawhao ma savali vali. Te au tu e whe mai whao. Te lori. Pia oi o le tangata whole ngoi a Harry o mo taa le sa ma fusu ia soi. Ja, mai pe uma o wa ai fo linga o tangata le nā mtau tia ngoi a Harry o mo taa le na ma fusu whawhia I la so. O whatulo I ei leus. Lal mea te mana tua e mai lei pe uma o fo linga o le ina. E mai ana o oi, se muri utu e whatu le leia tātou e fusu le leia oi. O foi atu, ia vai, ono sai. Tā sāwali vali manua le, mo le tā mālosi koe le, tāte o e tāte sāwali vali, ma whali tā wha mālosino, au whafunga mai le uso ia whaoa ofe, stasi fo I o woma mai o le uso mori, le nei tā longa le tele o tau sanga uma vai. Ia, ai, ianga le leia tu fo I le tua, ia mal tō tele o lo whanongolongo mai fo I le uso e tau telefua. O tele la tō o le uso e atua sivi. Po soi fua pēr le tō tele o nisi. O uso nisi o tangata sa tua whawhinga tāi no mātou vai teimi. Le tangata I ngoi a tasi o le tū o tane o le anga vale matau tia le nā I le nā fwoi vai tau o le valus fulua tolu wha lima. Na tau whaunga I na le whale o saina le ina I tau fusi aso la. O ni mena whai e ina le nā whale I aso la le ato. Whale tifanga. Ewa mantua le whale tifanga le nā whafsanga I tonu ama le whale sui o le whawhawhine. Whale o mo shout. E pe te mantua le whafsanga I tonu ama le whale sui le nā le. Si whawhawhine le nā mo shout. Ia I foi ua whai ilangi le whau lango tate le ilo ia. A pi o le mea le nā sa whai ai, o le whale tifanga le nā o saina. Na whao ngā e le kalapufusu o le upolu masavai. I le nā vai tau. Ia a o plestene mai le o le toina o Whatupaito, Eric Whatupaito. Mari. Ia ma le tō tele o nai. A o nisi e o whaia onga leo te whaaftai atu fo ima whaatalo whai ai. O le tō whai a le whau. Dr. Moana So'ona Loli. Pe e te manatua le nā. Mari, e le fo mai nifo. O le sunga e Severe England So'ona Loli. O le tua ana o le fionga I a tole foa ma a whamasanga tole foa. O le tua ale nā. A whamasanga lea ua ave neima Palestine lango olve. I le sātere rapi wā ai. Mari. E le whamsinonga whanua masuafa. Ia, ai, o ni ali I lo ia fo I a o oina le lei ia, nei fo I tamari. Ia le nā lai tau mana tua mai e, ia, nai le nā fo I vai tau la tau ia. Ia, ma, nā iuso o tuangane, ma tua I o, tuangane lai ti o le whale tua o le pandemia Auntie Jean. Mali. Ia, le sunga ia Jean. Ia, whapena fo. Ia le auso lau Meredith. Mali. Ia, tā ua tele le manutua o nā ia fo I tua amba. Nā ia fo I tamali. E le tau mo whainga fo I whaolaola pēr lea tā ledi o le whaipele ma le fusu. Ale mea le mali ia. Ia le mātou vai tau. Ia, o leu te tau vesili wa ula whau le atau. Awa e silsila nei tamata alol vai te minei ona o le tomai ma le anga wa fo I lele. E ile ia vai fo I ta o le Powerade. Ia po o le Gatorade le a Amerika le iai. O le vaina e po le alo utinga ina I fia fo I le iau koleninga. Fa mai o electrolytes nei tonu ina. E toi wha popo toi lau malos, o lau sili la le tau whai atu. O angi vai inga kou inga wai aso la toi wha fwoi atu le tau malos. E le eini vai ina iei na vai tau. O lo no inga na whai ala I le malos I o kangaka la. Whai ai lau malosi e ma whai I lau nai vai lima se lua. Pea, ia le tā longa e na vai tau. Ia, ele meo le mali o le meo le. Manu malo. Ia ai lua tala pe tolu tala.
Ia, wadai me mo ai se whanguingo le nā pō, ia whapena fo, ia nai ke pua apo se pankeke mea pena. Au tau sila ia. Toi titi atu sa lei ma le minimum wage o le nā vai tau. Le lua tā la, lua tā la le masfolu, tolu tā la i le manu malo. Wa ai. So. O longo winga na ere o le malo le fale umaya ika mafusuanga. Ia, o le taimile na. O tai 5 sene i le meo le keke pua. 5 sene e sfuru sene i le papa whalaua ma mea whapena. O le matua te leo le nā tupe i le mea na whaavalea i mātou e ni tanga teina o nā so. O le sili mai le siawa li le ata. Wha pe te manatua ia pe le lei 5 o herba whatu paito ma le i awa i a sola. Ia, au te manatua le lei. Au wai pe o le mea le sa whai lua i le vaitau. E le ngata o le kapiteni o le First 15 o le kolisi o Samoa. Watasi le mea. Masalo pena le to o lua ni tamafusu na o mai i le aonga ma le kolisi e fi na uma i tangata. Mali. Na o lo tangata ma le uso ya pelema mai na i lo tuanu. E wai fesili tangata. O fea aonga i lau li ia. E o le aonga e tausini o i tangata. E o mai fai le ito i ngata alonga valea fa. E fai mai ala to ino fatupaito ma sto ino. Ia. Oi fo io susta ile dava i tau i ala vea. Vai, mai la uri ia o ngai pese, nga mala uri ia o ngai avele. Ia. E mai e fa ta alo ta longa la tu usi kamalelo, Harry mana i tambai le e te ile kolisi. Awol, e fai mai tala al matama. Pe te aonga le kolisi po ale ale ma volunga le mete oi. E lama oi lista matanim kaku i o. Ale meu te fafta ia i man. Ia. O le tu o le ta'alonga i le taimi te tau. Ia. Ma le leifo i o le mafau sa whaatontonu ai mātou le whaingo lea vaengo le ala fusu ma le tūlanga whapena. O mai tausanga ma ale ua mātua. Ia. Ai lea ia se meo ave sea i o le whaamianga le tua. I le sa o ma le lei o le mafau. Whatasi e fo i. Ba wa pe o me mena o sui i ia meo mea whai pele ma meo a fo i o se vaila kapi. Ia. O le tū maleanga o le tātou anga nu. Ia whapena fo i le tūlanga o le wha le leo. O le wha ua wina o le tautua le nei. O le tautua upui. Ela i wha se launga ma le tala tau longo i le atunu. Nira. Ia le na, o le wha mdianga lana mo le tau so ia whonga mua. Pupuali i haua i. Ia po le ftelenga fo i ana mulo ulu po le tō wha i ala vea. Ia mo le atoanga ma le alofo le atua tau muli i le tele o nei tausanga atoanga 5 ma le ono tausanga o le soifua o le ali. O nao o mai lea o la u whasoa i le mata upu lea. Langa lea ua ta ua e tasi. Ai au te manatu na ia te tau pea o na manino le mata le vai. I le upu lea e ta ua nei. O le fo i tonu o le tuspa ia pei o na mori mau iai le mata i o e ono alona fai upu e luas ful ma le luas i o le luas ful ma le ono. O lapata ia ai tangata e winga i meo a mionga wha mata aitu o mata o tangata. O le fo i la o lo lapata ia ai paulo i le tusi a paulo i kalatia. E au tau wha i tete i winga ma mionga tangata wha mata aitu. Whatula watula sa mo le wha o ngā ina. O le upu lea. Lango lea mai tono le fionga pa ia le tua. Ai a wha o ngā ina, le context o le wha o ngā ina o le tātou ngana. O le ese esenga. O lai au mai le tuspa ia. O winga ma mionga tangata wha mata aitu. O mata o le aitu. O mata fo ia o le ti apolo. La tau te tutu ma la lafi ma wha longo ma vava ai. Le ai ase mea le leie vava ai ai tangata nei. Na o me va ai ai le itu ma me va ai ai le ti apolo. La tau ai atu mai le context fa Samoa. O le mata i tuina. O e mata i tuina. Mata i tuina upu. Fa longo i upu. Mata i tuina tu maanga i whanua. Mata i tuina mea le lei. Ai pe ia le upu leo le mata i tu o se mea tu mai fo i le tu a e lafi le pongisa. Ai tilo mai.
Na o le whaalongoa I mea leanga. Mai tau I mea leanga. Ona o mea leanga. E fia iai le ti Apollo. E fia iai mata o le aitu. Ma o le winga le nā lei o na whaonga le context. O le wha Samoa. E tā ua tele. Mō le si le fia. Ma le māla malama le lei iai. Ai ua awa atatou tilo matanga I le loto o nā upu. O winga leanga nā o le aitu. O winga leanga fo I nā o le ti Apollo. Ai le o se mea fo le whapea. O lau sau e tū atu le pongi sāma e wawa ai atu. Tu lau I se tinapos tu mai tai o wha malu po tae. Tu lau ele ai se o le wha winga ina o le mea le nā. Mea le nā e tā ua I tele. Tātou wha longo. Tātou mai tau. Ma tātou o e su e ma wha lau tele winga upu nei. E sa o le tala to ina fo le vai. O le mai e si mai atu e watu fia fo mai. Aua le fia poto e watu o le tamaititi a onga. Ai alu watu fia mana oe e whai le tiute ma fia whai a onga. Aua foi radi o vatua oe e te alu watu e leo ia mamoe. Ai latu ai le mamoe. O whela I ai le puinga o le saunga le mu I winga ia. De wata ua le tuspa ia ua la pata I mai paulo ina ia tātou tū ma mao ma tangata whapea. E winga I mata o le aitu o mata fo ia o le ti Apollo. Na o mea le anga lava eo. A o maila ma le sa vali pongi salea. E o e momori. O I lātou uruia. Lātou te ofo e momori le sa vali le aitu. Momori fo I ma le sa vali le ti Apollo. Wha se umai nai. Ia le to tele o tātou tangata. Ua toi 20 minute o na tale o le itu la. E ono. O le whanau loanga siri leo te wawa I atu iai. O le tātou nuu whonga mua. O I a whoni no whanga o te amatai pe a waiwhi loa I umai tupulanga le tātou nuu I mo taa vai ala ma le whale vai maunga. Mali. O le Hideaway Hotel lea. O le ta ua ia le tua fine malo nari I ona ia. E tātou te whei loa I umai I nā. I le tele o nei aso ma nei tau sanga o te au le piliaki o le tau mawhitanga. Ia o vai inu ma mea whawhiwhia. Ia leo tu la I mei se whaalawe lawe I tono le tātou nu. Ia mai onga me I o wanga I ai. Ia mai te talo I fo ia whai o iai ni ati na e whape nei nu mafio anga. E maisi tu malo e tau na tātou pui na ia malutia I ati na e o loo anga I mauto wa atu iai ia tangata tā whao mai lea tu nu ma lea tu nu ai mai se fo I isi nu mafio anga e anga I atu I le talawhatai I le taulanga. E le ngata la o leo wali waise tas. Ia wa tapunia ma le tātou whale o le Hideaway Hotel. Ia e whaasalaina fo I lātou o e lātou te pū lea atinai. Ia, ele se tupe lai titi le tai luas fulu tau sanga. Luas fulu wafe ale tangata. Io, luas fulu wafe ale tangata. Io, mai ele ngata fo le nā. Leanga o le atina e o lo o iai le whaamalu malunga ma le pui ngā li ma malu ma whaipule o le tātou nuku ma le tu malo. Ia. O le ala ta apene ua leilo nei la e tātou tūpulanga mai masani o nao ina e whailipili ati mai I vai ala. Mai whangali te tonu le tātou nuku I mōta. O le whale vai maunga atoa ma tā utu se I aluatu I sā ngaunga ma pia. Ia o atu I whangali I vai lele wao e pei o I e auto va au ma iai ia ma tō ai iai tā whaunga mai vanga. O aso mai fitu aso le vai aso. Lilo. Ia, watu wai fo I le whaamaru si au I tātou nuu ma pūlenga. Ia, awa, manatua. So se atina e whai e tono se nuu ma se awhio, anga e tauna iei le malu pui ngā li ima whai pūle. O risi teini, e whasiringia le tō whā li ima whai pūle o le nuu, e mese fo I po o le whai pūle. I se whātanganga fo I lea lango ai na ia wha matu upe wha mamulu atu se lei sene e wha tau waile awa tau mafa ia ma wha atu ina I se pisi nisi wha pea
Ia, o le me o ta whau mai vai tangata. O i o te whaia ele tala vui le i ataua. O na i tua i tangata whamite o ngā loa a mama. O le ava. A tātia le ava. Ele ia sona leanga. Ia o mantua vui le na wha liu ele. Ele wha ola i lana vāwenga mua mua ina ua. Whaia tulonti na ua umale. Le o ina vui le le whai pui ponga i kana. Ia. A tu ua la le ava la tau ia. Ele le ia le ava. Ele se me fa. Ai whika ngofi lo i tangata e vai atu nei lo le malo si o le ava le i ataua. Tupu lo ma pewhia. E elo na whaafita au o le mea. Ioi. Mana tua foi o le ava ma le waina e lingi tonu al whangpa u fau. Ele lei. Ala wali i le o ngā de mele. O le ingua i me o whangpa u kuai foi le lingi e le mea. Le ala le inga i ngoku pe e vave on ki kifa i ma le anga mi o tangata. Ioi. Ona o le le isa uilunga le u ili linga o le whanga solo pea i e susu e ngal matanga alwenga o leo leo. O le mele, pa wale mele u tātou i loa. Ia ua maliu le tangata na malanga atu i whafo i tonu o Samoa. Ia o le ua maliu e whaasin tonu le i le fio anga mota e peo na e sau no. Ia o i la taufo i e a fia. Ia ele o nisi a mai sesi a fio anga. O le au whainga luenga le ta ua mai i. Ia o le au whainga luenga lava le tau mea sina haida wei. Na paula le vaenga le ia o mai tua. Ia wai ele mawhai sesi o na fsiligia le ua maliupo ua whailangi le whaulonga ai a tonu me whai o na fsiligia nisi sa iai lea tai. Ia pena tula i mai tonu o le fale, ia po i le kāpaka, po ngā whea lava o le vaenga le i ele pisi nisi tula i mai ei lea mea. Ia e o le sona tā ua moa ulawa ia le atawa i. A e toi ta whao le vai teimi le ni. Ta whao matapoto. O le oti o le mea vāvea. Ia mai e te fiwe tuli lo sa o pea whai o nei te ona. E le ma whai ona sa upu mai. E fiu forga ka lai mala mala mai vau le me leo le ona pea ona pe whaasuava. E le ma whai ngā sao i ei sao kalar ke mirai o ngā. Ai ngā o ngā mala malama ua ki ngā o ngā manguanga. Iang ke i haru whamacholi. O lani mea kupu ngā pōri. Ioi. Ale mea tā ua o leo o tātala noi fo ima tā whaasua i le whapea o tau le pua malafa. Ma li ela. Ai o le tā ua o le tā lapata inga o avatu i fo i e whai matu o lalo. Leanga o tātou. O le tātou winga lava lea. E le anga le ava. O tātou le iloa pū lea o tātou tangata i le ava. O le ala fo i la lea lai o na tula. Me Malaysia lea mea tā utele. Ole mea na whai e le pālangi tātou te fia ai ma tātou loa e tātou control. When we are in control, we drink in moderation and enjoying relationships with people around us. Ai le o i fwoi mele ala i ona o whautua ina le tele o tangata mātou te tā whau maeva pe o te lata atu fwoi i se mea o whai ai ma tango fia i le ava malosi. Ai tau upu ona o lo taufia lo tea o le launga Samoa. Ioe. Ma whanu penga o nu. E leo se kaimile ka laiso ngafa. E leo se taimile a e whai eile mele. A o telo tangata nei. Tele i wa ai o tū ma sto tō ma se fuepe e tū e launga se mea. A o iai se mea o lau whautuanga le nei. E le mix le ava malosi ma le launga Samoa ma upu whai o le atinu. E leo le malai fo i le whai eile mele. Ia umalo i nā ta apelo. Iwe. Ia, ai, mo lesi fo i mea le siri o na tā ua tele. O lou amana i o ma lou wha alo i tangata. Aua ne i e manatu wha mawalunga. O ai oi. Ma liro. A o ai lou tū langa i tu. O oi o le au auna, o oi o le tangata i te tautua i le tunu. O te a e te wha alo i tū maanga ma le vāna nofo. Le upu ale o tau tala so o iai mai. O le mau na vavane e le mātou ta mai o mātou loto mawhatu. O le upu lea o le VA. O le vāna nofo. Le vā tapuia. Le vā lea e osi pea ma osi pea. Ia ai panga lea. Ia. E ei teimi e tātou te whewhasoa i upu ma la ngona ma manatu. Ia o nā alula ia lea iai le mea e ta oto ai paanga le mea le nā. Tātou te le toi fio e asi a wā e tupu ai le vesi ma pe whea. Ma liro. O le tāu o le nā. O le tātou
puleo tātou loto I mea whapene. E te lofo I lava o e lau tangata. Whea lo whasino manga. O whea te sawai. A o atu ai ngā tangata. E te tupunga mai ai. Whea le whare pasi I whau mai lau pasi. Whatupu le file mu. Tausi le file mu. Ia na uma leo le po. E ele tangata te wala au I sau e momori o le whale. Ia po le vai fo se sau upa po vai fo po uma le whaatonu tangata. O le tangata le nā e luatu e mai oe ma ia e saunga le mu I lo mauta ma lo lawa. So se e vanga le ia tau o le whau. Ai e se tangata I whai me mali. O te whaatole mana ia I o se e vanga. Ia la. Ai peo na e saungo. E a makalonga ko mai lunga wha mai o kui sa maule ngei po leo lumenga. Ia le na. O leo ngi ar papa kua le ato. E le se le tala le na. E le se le tala le na. Ai, e ai upu e tausi ai le manu nof. Maali. O le so, malai le tātou te tā whau mai vai. E le o I ai fia fusu alu le maia. E le whaia ni fusu anga I nei. Ai fia launga. Se I ai sisi o ki o kou a inga kai au ma o kungi usu. E lea o I lau launga. Lea o I lau launga. Ai, o lou talatala ina o ngafa, ma whai ia, ma le tamali anga o sesta ngata I no whanga le whaafonga le sa mo le tala leo whai atu. Ma lia lea whinoa lo whinangalo. E se le malai, ma le mele e te iai. Tasi lea mea tā ua tele e whai ngofia I manatua. A whape te tūto to'o I se whaatasinga ma se ngāiu inga tele lea tunu o lo whaia I le asole nei. E te sila fia le lei. O le a fio mai lea tunu I ona tūlanga māua lunga. Mali. A e tele mea o te iai. E iai I lātou o le tū I mitangi olo o le to'o foi ma le whonga na le po. E tele na o whaia mea. O le tele la o mai tau nisi o to'o e whaia mea isi taimi. E matua ona na whonga mua. E le mwhai la o na iai le malosi anga ia I lātou te tau fio fia ai mea tutupu. A wā o le teimi whai ai le whaatau ma le sivaloa. E tutu la I umai wha o na. Le tunu le nei, wa maasani le le ia te aupe a o wheo le meu tuai. Ona e sai le tū la whono le a inga le nei mana mātou tamaa. So se mea tau te whai ai me poto I le tunu aua lava ne I ai se e tofo se mata ua e tasi o se ava malosi. Madi. Ioi, ai se a. E le onga tasi lau tango fio le ava malosi. Male la unga Samoa. Whaatasi ai ma le whaafonga le atunu u lea ua lau pai le asole nei. A o fo I la I se teimi o le a tau whai ui umatawa lunga le po. A o leo wa o na uma tu la fale ia fia tutu I lunga le siva loa ma le whaataupa ia le atua. A le fo e te o na moe, na o upu sama upu palau vale, whala fo I tono le mauta, le asole nei ma le polo nei le lau whatuai. When you're in control, e te le tango le mele na, e te vai e lolo uma le whalongo to o nei e tutu la I on knife. Wafu e le maali e upu e whai. Wa masani to o le vava ai I mea o te whai. Alala mai lalo. Ioe, wa loa na watu le teimi whai lau tau si waloa ma whetu nai. Nea nai leanga, wa ue whai sawa upu. Al mea leo tau o na nao no tau o maila ia le malai e whilongia. E tumu ai lea tunu. Iona tūlanga mapupue. Lela ale mafau me lea whai. Alala mai oi lalo, alala mai oi lai lalo. Ia le mea nai whai. Ia lau mala ia lea. Wa uma e leise tātou launga e whai le pōle nei. Wala ngona lau tau wanganga. Fia whawhitai mai. Ale mea tā ua o saunga le mū ma sao le tātou pō. Ia whai lo usulo ma le pese lo tānu. A leise whai whai au koe kakalo ma Ia nā whai atu lole I nā o tui o tau ma le manuia o mala. Ma le while mū. Ia o na uma while mū alea. Le aise vevesi. E leise ala mai le tai au fa mai upo ke kangoku la e le lino ma mai upo le pese vani tolo pena o sasi e pena o sulu e ia le na lo fa mai le tua anga le lei le so malo lo tai au tai tatou fa ma maluina I fo I le tausanga fo a maoli o le tausanga le no o vatua na fa ma malu mai ma ve ma tu la fono tu mau le mauta
ai longa e toi sisi fai ngā malo la tau te sui. E sui lo foi, le liu le palota tangata whenua ma tangata Māori o Aotearoa. Māori. Tū mai le vaiteimi o le tamaitai o Jacinta Ardern, a vea ma Palemia, ia o tū foi le foi, o le whainga malo le leipa i le nāwai tau, ia tātou tālia lupe o maunu ina ia manuia le aso a tai au, le aso malo lo mo le atunu o atoa, ia, ele ngate le nā, ia, o tātou tū la lata, I vai teimi o campaign ma le whaalawi loa. Ia ona o whainga pālota ma whiriwhiringa le atunu mo le asofitu o November le pālota lau tele a le malo o New Zealand I le atunu. Whamangalo ma ua se au aunanga ua le tau tamali a o upu o le fonga. Ia whapea foi se winga le tamali. Ia whapea foi le producer o le tātou proklame le sunga. Ia se umanu. Ia tātou whi loa I le astona. Oi po le vai aso fou. Pea o le ase tala se manu. E alwaku ai makai ao askonga ia songa fua fou. Ia, o le lau whai al tala vui lili. E pū le lau a fionga le atau. Awa a vili mai ana matai o whakoreri ia langa o se mangu whame. O ka ua le skapur karambe le songa fua mala askonga. Ia, anga leile tua I malolonga. O le nei po tali ngā sua, ia whapea foi I osi ngā taulanga, whata oto foi I tō whanga o le atunu. Ia a afu I le afu o le alofa muti vale o le atua. Ala whai, whanunga le lei, le aso a tai au, a pe nā foi o nā alofangia le atua. Tino I le atua, mo moli la au I whanga a fusia I le whau o malo. Ia tātou whiloa I ei lea, pe a whasua le tātou tānoa I le tānoa awa, ole aso toa nai. Whatalo whatuai, ma whamalo atu lunga le tātou api o fōringa, le Facebook page, ma le tātou YouTube channel, whamulmole, tufa le tātou polo kalame. Share our program, smash the like button, and leave us a comment. We love and respect your comments. Really, whunga mua. Tai. Ia, ai, o le temi nei, le a tau sa vea le nei, o le whatele mo oe, a mwese te mamtina ma tua ma leo whainga luenga, wha soifua ia ma ia manuia.